Memorandum isu tongmane abongkha 9 tarik Agust ni se khumulung elakawa sine party ipft ne kaisa sine gram sabha ni panda tongmane a gram sabha ni pandawa o khumulung ni elaka ni local committee ni je communist ni cadre tongnai rok borok sine kormi rok ni borok thangai akromon khlaikya je sine a program ni je materials tongmane abne damage khlaijakha kintu haino hai borok paithani jaraba ipft ni kormi ni bumungtei khlai borok radhapur ps ni thanaiwa je affair case khlaikya aba ipft ni general secretary member kumar jamatia ni bumungtei tei ipft ni sgs sine khumulung division ni president ganesh debbarma boni bumungtei tei sine youth ipft ni office secretary rajya committee ni prakash debbarma tei khoroktam tongo omo hai khlaioi 6 jon ni bumungtei borok tine affair khlaijak mane a affair copy aba jebabe borok aro tamahen fall case khlaioi tatal kokban ogoi borok aro je affair copy borok suirukha abo tutele sine party ni ongoi chung abono borok ni thanibo chung protibad khlaio tei boro babu ni thanibo chung akokna sawi feika tine sdp sahib ni thanibo sawi feika within kisu din ni bisinga a case affair khlaijak mane abo jodi withdraw khlaijak ya ongkhangkai जों youth ipft ni rajya committee ni माध्यमे जों आ khumulung elaka wa haino hai जों kaisa se आन्दोलन जों नानानि बागै byte दंनाय abno जों sdp sahib ni thaniyo जों saikabukha a case na immediate withdraw khai nanani ongthong tama asasraka te sdp sahib bosaka te bine downline je tongnai radhapur ps ni boro babu bobu tongo te jirinya chine dcm sahib tongo boro khoroktam khlai saka je bone high authority ni thaniwa जों जे मेमोरेंडम सबमिट खालामने ते जों जे बिनि थानिवा प्रपोज माने आबनो बा हाई अथॉरिटी वा आबनो फरवर्ड खालायनाय आबनो परे सिनि यागुलो सिनि थानिवा बा इनफरमेशन दहनाय हिनि सायाव